Pemirsa sabeh miwah angin barat ring Jembrana ngawinang kewentenan paumahan krama benyah. Selitunggilipun katiben majeng krama penderita kanker kulit ring Banjar Kombading Desa Penggambangan Kecamatan Negara. Anuten seselah ring lapangan perantenan bedek duen kramo puniki benyah. Punika taler kuentenan rumah bantuan saneka ijen saking perusahaan BUMN ke kantenang jebol. Keluarga puniki rumasuk kakak kramo tuara sanewantah ngandelang hasil pangupa jiwa dadas buruh serabutan. Ring tengahing pandemi COVID-19 ke kantenang keluarga puniki durung ngemolihang wantuan. Wantah nanin wantuan saking relawan Kemanten. Klian Banjar Kombading mutamakin matutang keluarga Irawan miwah Reisa durung nanin ngamulihang wantuan. Paiketanipun wau ngusulang wantuan tahap 2. Tiosan punike Kadi Sosial Pemkab Jembrana Dr. Made Dwipaya Namaosang wenten taler kepanggih krama sanedados korban saking baya angin barat puniki lewire perantenan duen Gusti Ngurah Kade Putra ring Bratawangi Tukadaya. Perantenan duen Imade Swartama ring Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya. Wenten taler perantenan duen krama ring Banyarangdu Desa Posanten Kecamatan Mendoyo. Witari dan Pos Nguningayang.